Hello students, how are you all? This is mathematics for grade 9 and the second lesson on solving equations. System of linear equations in two variables says is the topic. When we come to the definition, an equation of the type x plus by equals to c, where a, b and c are arbitrary constants and a different from 0, b different from 0 is called a linear equation in two variables. Both a and b should be different from 0. Then it will be a linear equation in two variables. Let's see, how can we solve linear equation in two variables? For example, if you have two equations, 2x plus y equals to 15, 3x minus y equals to 5, is a system of linear equations in two variables. Find the solution says the two equations are given simultaneously. We can use table to find the solution of the given equations. Let's see. Solve each equation for y, then find the pair of x and y that satisfies each equation says. We are given that when x is 0, the y value will be 15. When 1, it is 13. When 2, it's 11. When 3, it's 9. Just selecting only one equation. 4, 7, 5, 5, 6, 3. For the first equation, this will be the solution. When we check this one, y equals 3x minus 5, the second equation. At x is 0, y is minus 5. At x is 1, y is minus 2. At x is 2, y is 1. At 3, 4. At 4, 7. At 5, 10. At 6, 13. When you see the two tables, the pair of x and y that satisfy both equations is 4, 7. If you see, at 4, it is 7 in this equation. When you see the first table, at 4, it is 7 too. What does this mean? This means that this is a solution to both equations. Giving the same numbers for x, we will evaluate for y. Then, if you have the same number giving the same type x, that will be the solution to the given system of equations. The solution to a system of linear equations in two variables is any ordered pair that satisfies each equation independently. In this example, after filling the table above, the ordered pair for 7 is the solution to the system of linear equations. Then we can check whether the order pair 5, 1 is a solution to the following linear system of equations. When you see, substituting order pair 5, 1 into both equations, we'll have 8 in left side and right side. This implies that left hand side equal to right hand side, which is true. Second equation, left hand side equals to 9, right hand side equals to 9.
this left hand side equals to right hand side, which is true. The ordered pair 5 1 satisfies both equations, so it is a solution to the system. It is a solution to the system. This is for the second example. I hope you got how to solve system of linear equations using table. kabajamtoota barattoota keenya barnoota keenya guyyaa darbeen waa'ee linear equation yookaan ammoo solving linear equation jedhu gabaabinaan yaallee turre. barnoota keenya har'aan ammoo linear equation teebilii fayyadamne akkamitti solve gochuu dandeenya kan jedhu san gabaabinaan waan hubattan jedhee yaada. System of linear equations inni jennuun equationii ax plus by equals to c jedhu a baa fi caa konstaantii ta'ee a fi baan zeeroon adda ta'a yoo ta'e linear equation into variables kan jedhu san define goona. ergasii booda ammoo isa san akkamitti solve gochuu dandeenya keessattuu table of value kennine gatii kennine san irra dhaabbanne akkamitti solve gochuu dandeenya kan jedhu san gabaabinaan hubachuu ni danda'ama. fakkeenya kenname yoo ilaalu system of linear equation yookaan ammoo simultaneously nuuf kennamee jira. isa nuuf kenname kan bakka tokkotti solutioniin tokkoof solutionii akka ta'etti kaa'uu kan dandeenyu isa jalqaba table of value kennine gatii x erga kennine gatii y value ittiin goona equationii kenname san lamaanuu jecha. table jalqaba irratti equationii jalqaba, table lammaffaa irratti ammoo equationii lammaffaa gatiin x kennaa tokkuma gatii y kennaa calculate yoo goonu maal arganna kan jedhu san laalla. ergasii booda bakka gatiin isaa kan x tiif y tis wal fakkaatu irra geenye gatiin sun equationii nu kenname san yookaan ammoo system of linear equationii saniif solutionii ta'uusaa mirkaneeffachuun danda'ama. The same type of example yookaan ammoo fakkeenya isa lammaffaa irrattis isuma gaafii isa fakkaatu table yoo fayyadamne gatiin pair yookaan ammoo cimdii 5 jedhu sun imicha lammaffaa irratti argamu yookaan system of linear equation san goobsuu akka danda'u screen irraa karaa guutuu ta'e ilaaluu ni danda'ama. kanaaf gabaabinaan barnoota keenya har'aan system of linear equation table of value fayyadamne akkamitti solve gochuu dandeenya kan jedhu san gabaabinaan hubattan jedhee yaada. barnoonni jalqabbii irratti ni salphatas waan ta'eef hamma danda'ameen waan base ta'e yookaan ammoo waan bu'uura qabattanii darbuun barbaachisaa jedhee yaada. kanaaf barnoota keenya har'aan jalqaba irratti system of linear equation kan jennu linear equationii lamaan yookaan ammoo variabilii lamaan jiru akkam goonee solve gochuu dandeenya bakka tokkotti kan jedhu san yoo ilaalu jalqabatti table of value fayyadamna. table of value fayyadamne gatii y equationii lamaanuu garagaratti solve goona. ergasii booda ammoo equationii arganne kana keessaa cimdii equationii lamaanus wal qixanuuf ta'uu danda'u yookaan ammoo dhugoomsuu danda'u lamaan isaaniitu dhugoomsuu danda'an cimdii tokko barbaanna. cimdiin nuti arganne sun solutionii yookaan ammoo furmaata system of linear equations keenyaa ta'a kan jedhu san yoo hubattan ጋሪ ታ ውድ ተማሪዎቻችን በትናንትና ትምህርታችን ስለ ሊኒየር ኢኩዌሽን ባጭሩ ለማንሳት ሞክረናል። ሊኒየር ኢኩዌሽን በምን መልኩ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን? የቫን ቫሪያብል የሆነ ሊኒየር ኢኩዌሽን
ዛሬ ላይ ግን ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢን ቱ ቫሪያብልስ እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል እናያለን። በመጀመሪያው ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢን ቱ ቫሪያብልስ የምንለው ax plus by equals to c ፎርም ያለውን ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢን ቱ ቫሪያብልስ ብለን እንሰይማለን። እዚህ ላይ a እና b ዲፍረንት ፍሮም 0 መሆን አለባቸው። ነገር ግን a b c ኮንስታንቶች መሆናቸውን እንገነዘባለን። ከዛ ባለፈ ሊኒየር ኢኩዌሽን ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ወይም ሳይመልቲኒየስሊ ሁለቱ ሊኒየር ኢኩዌሽን ቱ ቫሪያብልስ የምንላቸው ሁለቱ አንድ ላይ ከሆኑ በምን መልኩ ነው ሶልቭ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ቴብል ኦፍ ቫልዩን ተጠቅመን አንዱ ሜትድ ስለሆነ ቴብል ኦፍ ቫልዩን ተጠቅመን በምን መልኩ ነው ሶልቭ ማድረግ የምንችለው የሚለውን የኤክስ ዋጋ ሰጥተን የዋይ ቫልዩ ለሁለቱም ኢኩዌሽኖች ለየብቻው ሶልቭ እናደርጋለን። የዋይ ቫልዩም እናገኛለን። ኤክስ ቫልዩ ሰጥተን ዋይ ቫልዩም ተመሳሳይ የምናገኝበት ፖይንት ላይ ስንደርስ ያ ፖይንት ወይም ፔር ኦፍ ፖይንትስ የኢኩዌሽኑ ወይም ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽኑ ሶሉሽን ነው ብለን እንወስዳለን። ስለዚህ በስክሪኑ ላይ እንደምታዩት የመጀመሪያው ላይ 47ን አግኝተናል። ሌሎቹም ያው ውጤት ያመጣሉ። ነገር ግን ውጤቶቹ ተመሳሳይ ሊሆኑበት የሚችሉ ኮለም እንፈልጋለን ማለት ነው። ለሁለቱ ቴብሎች የመጀመሪያ ላይ 47 አለ። ሁለተኛ ላይም በተመሳሳይ 47ን እናገኛለን። 4 ላይ 7ን እናገኛለን። 4 ላይ 7ን አገኘ በመጀመሪያ። ስለዚህ ሌሎቹ የተለያዩ ናቸው። ነገር ግን እቺ 4.4 ላይ ለኤክስ 4 ሰጥተን ሁለቱም ኢኩዌሽኖች ላይ 7ን እናገኛለን። 4 7 የሚለው ፔር የሁለቱ ኢኩዌሽኖች የጋራ ሶሉሽን መሆኑን መረዳት ይቻላል። በተመሳሳይ መልኩ ሁለተኛው ኤግዛምፕል ላይ ያለውን ጥያቄ ስንመለከት 5 1 የሚለው ሁለቱንም ኢኩዌሽኖች ሶልቭ ያደርግልናል። እሱን ቼክ ማድረግ ይቻላል። ቴብል ኦፍ ቫልዩ ሰጥተን 5 1 ላይ ስንደርስ ለምሳሌ ፖይንቶቻችን ከ0 ጀምረን እስከ 5 እንሄድና 0 ላይ የሆነ ነገር እናገኛለን። 2 1 2 3 እያል አምስተኛ ላይ ስንደርስ 1 እናገኛለን ለአንደኛ ኢኩዌሽን። ለሁለተኛም ተመሳሳይ 1 እናገኛለን። ስለዚህ 5 1 የሁለቱ ኢኩዌሽኖች ወይም ሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽን ሶሉሽን ይሆናሉ ማለት ነው። ያንን ቼክ ለማድረግ ሰብስቲቱሽን እንጠቀማለን። 5 1ን ሁለቱም ላይ ራይት ሳይድ ሌፍት ሳይድ ላይ ስናስገባ የምናገኘው ቁጥር እኩል ሆኖ እናገኘዋለን። የመጀመሪያ ላይ ፈርስት ኢኩዌሽን ላይ 8 አገኘን፣ ሁለቱም ሳይድ ራይት ሳይድ ሌፍት ሳይድ። ሁለተኛ ኢኩዌሽን ላይም 9 አገኘን። ስለዚህ ሌፍት ሃንድ ሳይድ ራይት ሃንድ ሳይድ ጋር እኩል መሆን ከቻለ በሁለቱም መልክ 5 1 ኦርደር ፔሩ 5 1 ሁለቱን ኢኩዌሽኖች ሳቲስፋይ ስለሚያደርግልን 5 1 ለሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽኑ ሶሉሽን ነው ብለን እንወስደዋለን። ውድ ተማሪዎቻችን በዛሬ ትምህርታችን በተወሰነ መልኩ ስለ ሊኒየር ኢኩዌሽንስ ኢን ቱ ቫሪያብልስ ስፔሻሊ ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን በምን መልኩ ቴብል ኦፍ ቫልዩን ተጠቅመን ውጤት ማግኘት እንችላለን የሚለውን ሙሉ በሙሉ እንደተረዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬ ትምህርታችን እዚህ ላይ እናበቃለን።
Thank you very much. Have a nice time. Goodbye. Galatoma.